mosari tukire gukorora mwiri wa Kassim no ni twa confirm niwe ali oragi twagate una gukuitangi no tukwira Ngai no wega mwiri wake wonekete uronekire na ukumurindo ko kundu gwetagwo Itangi uraretwo mosari guku Kirugoya ni borithi cia Itangi ni warorothio ni uroneka ni mukunange na indo ndito ta macuma na tondu kiongo giothe ni thakame theri uguo ni kuonania ni kurago wiki thiru muthenya onekire Friday ngoguo ragitwo tukuthacinde tugukite guku mochari turakorete twina ihinda itu tugiceria our cousin etagwo Patrick Gisovi Mushamba na nitukorete tumucarithie kwa ihinda rinene na nitwacoka twathiruka twagia kugutuka kumenya twoka guku mochari twoka Kirugoya mochari nitwakonifirm mwiri niguo na twaranirie na police station ya Itangi na nitwarikia kumenya mwiri niguo koguo ni twenda gucoka na mucira nigetha tubanga maundu macio mangi tumenye ni wa muragire kana kwathire ate nigetha kwi twoka guku mochari twero aitiro na waya aitito na waya tukoretwo tukimuceria from that night. It was on Friday night ni twamenyire ni ora na tukoretwo mithenya yothe tukimuceria no